Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike i-video ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangiposta i-video kule channel wena-ke bese uthola i-notification, then-ke bese uyangena kwi-video uyayibuka kwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni-ke igama lakhe uMalimelo Mokhuthu. Malimelo Mokhuthu walapha endaweni-ke yaseMasolong eMatatiele e-Eastern Cape-ke. Indaba-ke ezibuhlungu eyivelayo kuthiwa-ke kuleli sonto dadewethu lo ungenelwe-ke nje abafana ababili-ke endlini elele, bamdlwengula eqede bambulala-ke. Bangagcina lapho-ke base-ke bemshisa nendlu, kwaphinde-ke kwathathwa-ke izingubo zakhe. Ekuhambeni kwesikhathi-ke ingubo zibe seyitholwa-ke kamakhelwane-ke ngenhlanhla. Umakhelwane-ke waboshwa futhi-ke waphinde-ke wachaza ukuthi-ke lesigameko usenze nobani ongumngani wakhe. Kuthiwa-ke uboshiwe-ke umakhelwane kanjalo-ke nomngani wakhe, kodwa-ke kwaphinde kwavela futhi ukuthi umngani wakhe weqile e-police station. So impela-ke usagcwele amathafa. Indaba-ke ezibuhlungu-ke lezi ezenzeke endaweni-ke yaseMasolong eMatatiele e-Eastern Cape. Like i-video, subscribe kwi-channel. Mina nawe la kwi-Trend TV zohlezi ngikhona ngulethela-ke indaba eyitrendayo usuku nosuku. Kwamanje ake ngithi-ke nje sihlangabezane ngokuzayo.